Yo, Mr. Boy. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga haha niho mucii wigue wi mucii ni njuikaine ta Muru wa Kimani. Kumbe gucokano gwake Ididiri tuna Samido gutikinetie andu aingi muno. Uyu ni thutha wake mafansa igugukirira haria mutambo-ini wa Facebook o hamwe na TikTok Ididiri tu tondu single mothers ni makimusapotaga muno na njira nene. No riri kuma Samido akionekana icera riake kana video ciake cikiambia gutamba nenda-ini riria akiri USA hamwe na family yake, single mothers ni makimukiriire muno. Twata mawoni ngurani haha oekaine ta Stella kauga atiriri, wewe uliangusha team good wife. Tuko na Jerry wa Muigai hakimona haria tembea kubwa. Hihi mwako wa urakiri munene muno matirigagirira kana Ididiri tuna magicokano na ihenya na Samido. Uyu ni thutha wake gwikwo ngero kana character development mu stronger ni Karen Nyamu uracangirire ngina gugithama Kenya gugithi bururi wa nanja. Aingi ni makiri horo uyu riu matirigagirira kana he hindi gakia Samido magicokano na Ididiri tu. No muthenya ni uragikirire tona otubica twega twa wendo tugitherema kuria mwena wa Facebook nenda-ini ciothe magikananiire muno hamwe na family yake. Kumbe nduraikenia andu muno ugira magicangira makiuga atiriri, kwani mnalazimisha mtu kuishi in polygamy? Kwani tu na Jerry second because mama yake pia ni second wife. Mwale wa mbere akauga atiriri, I agree with you but we have to console sometimes tondu maria tugeragirio ti mahuthu. Maria Mwangi akauga atiriri, kaeni kwa marriage zenyu fake mukiangaliaga in peace. Amoni akimakiria wega muno tondu ndungi iragundegia kota ya wakini tondu kiko kia mundu gitihana kiria kionge tondu okire challenges ciake na horia mundu acovaga ciake. So far so good to Samido and Ididiri tu akimera venye wivu wa jinyonge. Kuba Miaki na Membe twakwendithĩria muthenya mwega utuike wa kurathimwo hamwe ihinda ringi twakiumagara.